Kahvu mi draga ispeci, baš ko da je draga dušo za tebe. Салата Македонија во потрага по вистинскиот рецепт. Дали сите овие луѓе што ги сретна ден знаат како се прави, или пак некаде длабоко во себе чувствуваат дека се дел од неа? Како парче од оваа приказна се јавуваат и бошњаците. Тие се неизбежниот сегмент. Ги има насекаде низ земјата. Но во селото Љубин, во близината на Скопје, се концентрирани во симпатична заедница. За гостопринството да не правиме муабет, и тие се сопаѓаат во заедничката слика. Ću doći oko pola noći da kafu popije. Ja ova go pravim špricer. Ovo je jedno letno najubavo pijenje. Može pred nego rakija so salata, poslije ovaj ide so mrsno na skara, špricer, kisela voda i vino belo. Ja sam Džemo Mehmedović iz sela Ljubina, rođen 52. godine, živim od 61. godine ovde. Ovo je moj komšiluk, sve najbolje, sve smo rodstvo, familija, živimo bratski i sa Albancima i među sebe, ovde nema podele, nema svađe, nema ništa. Pomažemo jedno drugoga, ko gradi kuću, mi idemo, pomognemo, ko je zidar, zidar, ko je nije, nosi lopatu, kopa, meša malter, idemo za slavu jedno kod drugija, slavimo zajedno, svadbe zajedno pravimo, pozivamo se koliko smo mogućnosti jedan drugoga da pozovemo, tu komšiluk pozovemo, a za daljne koliko može, koliko ne može, ne može. Inače radim u poštu, Đorđe Petrov, tamo sam 38 godina skoro. Pa danas smo mi izabrali naš specijalitet što ga za slavu spremamo. Prvo ćemo napraviti mantije sa mesom, žena će tamo da pravi. Poslije će ona napraviti slatko hadžimakuljete, to je od davno i davno postojalo, to nije imalo ni torti, ni ništa, to je jedino slatko bilo što se spremalo. Halva i to, drugo nije imalo ništa. Gospod na pomož, Bog da nam pomogne ljudi. Ni tu bolna lega cveta, ni tu bole ne čuva. Što su me ruke za pojasom, aj što su me ruke za pojasom. Ja sam naučila kod majke. Mantije se prave ovako. Brašno uzmeš, soli koliko treba po potrebi, zamesiš to, uzmeš poslije jednom pregdješ, nagnjetiš kao, poslije stane nekoliko minuta, uzmeš opet poslije, to stoji jedno 15 minuta. Meso, možeš luk samo, kromit. Možeš bez ništa, samo onako, isto može sa sirom. Sad ako staviš bez ništa, sa mlekom se kisele odozgor, da nema ništa unutra, samo testo. A ovako možeš bez mlijeka. Sa mesom poviše pravimo. I staviš na masu poslije i stanjiš fino, klegiju uzmeš, tanjiš po... Mi na sofru smo pravili ranije, one okrugle sofre što su bile, ali sad su mase. I stanjiš to, saviješ otut i otut, vučeš
rastanjuješ fino da nije to mnogo debelo i da ne bide to hepten, nego da bide potanko. Saviješ i sečeš kao 3 santina, 4. Sve parče po parče. Ređaš u tepsiju, poliješ odozgor poslije malo sa zejtin, a malo bez razlike staviš i u masnoću i u sve, i u tijesto i u sve. Začiniš da nije to posno. Vršnik poslije uzmeš, sač naložiš, gledaš da li je vatra jaka, da li nema dovoljno vatre, staviš, gledaš non stop, za da ne bi to izgorelo, da što si pravio, na primjer to sad, da ne bi bacio ga poslije. Pa stavljamo, pa kuvamo pasulj, kompir u šerpu i stavimo, boraniju, grašak, sve to kuvamo. Ako si nešto posvađan ili nešto ima među vas, na toj dan se miri sve. Baš ko da je, draga dušo, za tebe. Baš ko da je, draga dušo, za tebe. A ja ću doći oko pola noći da legnem kraj tebe. A ja ću doći oko pola noći da legnem kraj tebe. Ова бошњачко семејство го дочека ден со истото топло срце, како и другите пред тоа. И не само со топло срце, туку и со топла закуска. Тоа веќе беше балканска мајсторија. Ако по нешто се препознаваат бошњаците, тоа е поведриот дух и богатата кујна. Ti si reko da si drugu dragu sada leko. Završi smo. Salata, imaš raznija salata. Imaš one rokvice, imaš krastavice salatu, imaš marule salatu, imaš kupu salatu. Sve moguće što postojite se jede, može salata da se napravi.